Kumshi benta ban pensyai pat ba ki samla bakin long kita ki samla ki bayo ijingai bat ki badan ka mensim ka jinga trelang na ka benta ban kentiu ya kari bat ka jait benriu ka KSU North Khasi Hills District rengkat ka KSU MGU unit menta ka singi lai tarik risau kala penlong ya ka program ai jing hikai ka ba kerpang syapang ka jingkta ka syongkha khna ya kani ke program la penlong halum nong rem Presbyterian Secondary School lum nong rem bernihan ha ka bagi khna school na du kelas 7 hadu kelas 10 kilashim benta ha kani ke program ha kani ka sngi lawan ban ai jing kren bat ai jing hikai da usamla Herli Roy Suting Assistant Education Secretary ka KSU North Khasi Hills District usamla larap lang nongbri Assistant Education Secretary the KSU North Khasi Hills District Unit Badru Usamla Well Clanster Lungdo Mauplang President KSU MGU Unit Nakaliang jong ka Khasi Student Union Mahatma Gandhi University Unit ngayon pelong ni ka awareness program ang niya po nong room Presbyterian Secondary School ya kaba nakaliang jongi kung ka unit ngayon pan penbek pan pelong ni ka program halo ka pang ka syongkha khna ka pule puthi bat ki university nakaliang jongi kung ka unit ni habang ya habang i ka jingno jingman kamtam po ka state ka jongi hi bat kumju ka Cambridge boy berkawai Ani Sofia habang ipai agabide bat kajingo cuman kasok khna khamtam agani gisni gementa kalau nang jur namar kajing bomla dese kadau ba kalau nang kajing gasam ikumi ipa bat agabide bat ka kulit putiro kajing drop au jom khna hakini khatani ka juk mementa kalau nang jur kalau nang palat ekumta agabide bat ka detection rate ke jongi ro apakah state kanang her but kani kalau nggak tahu pak penlong ini bangin ya sakmat dese wat haka por ke balingkot ke por ke ba rate ke bangi la pan organize ini program kathong ke jongi kalau ban tintiu ya ki kena nang bagian la ban yo ya gajing kulit putih gajing hikai kabagian la pat pan prang ni ganti ke jongti dise kapor ke padang daya ki bakin yait ha kata ganti ke ba kin plechimut ha pule puti endoi namar ke jing bomla pan telakam bon ngi khna ki hap ke lonno ha ka songkha khna namar ke jing bomla pan telakam dese na kalong ka jing gasam kimi gi pa ki ban ki para bat nakaliang jongi kung unit ki sokya namar ba nakaliang jongi ngimkwa ba ki para ki jongi inahap ni kelonno hage jing bas new namar ni sungtho ba habangi pai hage ka juk mementa habangi pek nadu kakian kubu drops atau nang jur nang kenrei hadu kata-kata nakaliang jongi ni soba nimkwa ba ini ki kena ki barang don hapada gajing he jingsan gajing kyu desa ka pulih putih ini ha gajing ya inti ke jongi bakin la pan penggop no hong jing ni pasliu nakaliang jing unit kajing thu hi ke jongi kalong ba pan rat king khong ye kini jing pasliu pan rat king khong ya ka khna bat kham tam ban penkiu ya ka pulih putih apo ka dong ka thai ngajing ku Cambridge boy bat kumjuro hagarwi dai bedo hu jing jongi korogoi nakaliang jing ku unit tangata hi ngas ban kitbok ya ka school ka ba kilakloi ban ya tailang bangi bangin la ban ya chakmat teng bagan program kapag iladap pan pelong kasih pressure